Deputy President Amalfredi. Prayer, Mungu ziza prayers. Amadi, amama, adrozizo, asianzusi. Ameziki, ru atani simfani sivine orindi alari nisi. Amen. Adrota ukoipi, atandro amadua, Uganda odi disizo, adro amadua, etezo adaro, amabada ni aleminzi. Afa wadifo mini amburu, bamarata adokisi, afa wadifo amburu mini amadritezo, etazo doa, kilili eyonze kokorise, awadifo. Aliria Maria, niya ni, azimi, afa oduandro, Dimitri alia, ita mavle bambu. President Robert Kyagulanyi Madri, rimarua zido bini, bae rima atipilitie woro, ba magaite pilitie woro, nipe orindi alari matima swant, asianzu alwaluma asia, kotoni bata mavle bondiki pe awadiki, mapeke ani, amani oko, aniki na maema. Arrivo ni dini ko, ife, orindi alari, macho tuso ma president Madria tika mavile candidate lipia tika mavili vota zirudi pia woro ife rini yo andro rini nzeri makama ni kaka Uganda odi disizu azitidi ru amopi Yesu Kristo nisi amen ru etani Uganda iya mani bebyo awadifu amboru Madui microphone fe amavu coordinator marashadwa riti erina ma izuworo anguradwa madu yakini ataza bako judith kare ya chimise menya wa ataza bako judith eka enya ya tiria aya MP za madu amako ikaru honorable kuzulika ari ati mesa amavude nya honorable ATP Yati James kabina adi atinise na mabude nya bekiba amanazi okuzuli rido ati cha gabedo abo amabule atamba ati tuminga genya madimu afara amakoordinator ti okuna do fedo deputy president di erita amane bado kida doa deputy president kati bado kida bo madimu okuna do fe itambo ruti atamba obini Kyagulanyi Sentamu Robert Madia erita amane eyo niru Uganda odi bali emusidi ni erita mamani odinse people power our power people power our power NUP everywhere our depot amboro amani eritarisi next. Thank you MC our former DP MC Victor mine microphone do fema versi ma bapi ma mvepi ma aikosi emini muzo avasi ama president odi mupi Uganda ni otupiri airisi His Excellence President Kyagulanyi Sentamu aledi emini kumu mabula di pie ama imi marachama ara karibu ambrosi ava ambrosi ni iyo nzezo obimi nidi kipie orikoko ande iwazi onzi sofininga yedi yaku Rusi ni onvema Abdu Nikoi ma coordinator Nivule Maratasiri awadi 4 ale tumuni lwe mene le oki orisiku voters bae mene na askari mene na diki polisi dikipie badi mukini onzi oku badi mukini lune imida angoni arlekini magaite ondo kwa timiku yo embodu mudu nisusi emeninga president ya madodi do fe alario NUP everywhere people's power our power awadifu amboro madi yokini amatakele dia meseke madwa alebaki ndileke baku mutu kamba sinya nya mabazi aluni kubene ba aleni bazi aviandu ko amemudi aipi matamba amemudi ewo madi dusiri matambari ne ba ameyoni njanya enosi mani di emo fado feria amavule deputy president ko erini muyoni njeria tebia niko ni yoborle askari diki polisi bediki amazi aneke agoiru aneke amampipiru aneke amapipiru aneke amatipikaruka magoini ba bazima yeyo zondila kuba sedile ku andrido ogo ikosisori people power our power NUP everywhere Marie Chatibo Victor Ashoka MPU Pereko East Yadiniba
amadio yari kontra ai kwamboro mwalimu okuna rofete deputy president ko mama lina mimi tapado ritu ni fiaba power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Oritia. Orio. Oritia. Orio. Oritia. Orio. Oritia. Orio. Oritia. Orio. Awadiko. Orio. Awadiko. Awadiko. Aiko ka makere ambamba. Yeah. Ama yeye riombe yonzera binini yonzera marulina aiko fuandwa madwa ambamba. Your Excellency, the next president of a new Uganda. Bambo amabudo obinuku Uganda ni madichefiri. My brothers and sisters who believe in the success of our struggle, who know between our success and the new Uganda is only 14th of January. Today the people of Maracha are saying, finally we have parents. Because I know I stood also in the last election. The last time we were here as NRF was in 2018, by the way. I am very excited and committed that today I have brought and escorted to you a president that is going to be your servant. A president who is going to listen and care. A president who keeps his commitments, because I know.